Sebab bila you tengah takut, macam Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, tak ada apa-apa yang memudaratkan dengan nama Allah. You faham makna bahasa Arab tu. It's very important. Sebab kalau you tengah panik, you tengah takut, you baca tapi you tak tahu makna, boleh tapi tak lebih meyakinkan. Okay, you kena, bahasa Arab is good lah. Bahasa Arab, to know bahasa Arab is good. The third one, you tak boleh cakap sembarang. Tak boleh cakap sembarang. Macam maybe sebelum ni you boleh cakap gitu, tak ada apa-apa, because sebelum ni I cakap tak ada apa-apa happen pun. Tapi bila you dah in this line, you menghantar seseorang ke alam lain, yang alamnya tu yang kepunyaan Allah, tau. Sebab alam roh Allah punya, kita ke alam dunia pun Allah punya. Kita nak hantar orang, mempersiapkan orang ni ke alam barzah pun, tu Allah punya laluan, Allah punya, milik Allah. So menghantar orang tu, you punya percakapan tak boleh sembarang. Walaupun pada you tak ada apa-apa. Macam pada kita macam, aku selalu gaduh, aku cakap benda tu tak ada benda pun. Tapi it's a impact dia tu you nampak kan. So macam you rasa tau, macam satu macam